Dobro večer, poštovani gledalci. Ovo što držim u ruci je multifunkcionalni uređaj. Ovo liči nalike daljinskom upravljaču, ali Čekaj, zoom. može poslužiti kao, na primjer, vibrator. Vidite, ubacite jaču bateriju, on vibrira. Ali taj vibrator, multifunkcionalni vibrator, on ne služi samo da vibrira u rukama vašim, nego, vidite, evo ovdje, mogu da vam pokažem ovo dupe. I sada, pomoću ovog multifunkcionalnog uređaja koji se zove Vibrator X800, vidite kako on vibrira, pomoću njega ćemo utešiti ovo neutešeno dupe. Sada. Evo vidite, sad on vibrira i čovjek koji spava će se valjda probuditi. O, Nikola, o! Vidite, on i dalje vibrira. O, Niđo! I dečko se ražestio, ali spava i dalje. Znači, za kvalitetno domaćinstvo i vođenje dobro domaćinstva, multifunkcionalni uređaj RX800 Vibrator. Lepo, prijatno. Hoćeš i ti sad u krevet s njim? A? Ne. Sam. Ugas.